Talafalawa o se whaupoponga fo i nei o talafo o le video Samoa mo le nei aso. O toi whaleo ngā ina le President o Donald Trump se tasi o saini ngā lima sa fuafua e whaia i le mataupe whaatatau le AI. Ma o ia tau fo i ulawa ina whaatontonu e Amerika le uranium i Iran e ui e leo mana o mia e Amerika a o la o lātou mawaina lava ma i u fo i no lātou la fo ia pe a mae o no lātou mawaina. Ina o siningia i le mataupu ia Cuba na whaeloa Trump e fōringa o ia fo i le tangata le a whaatinoina le ngā yoinga lea o le whaalawalawengia o Cuba. I isi tala mai sa sa e tūtutonu o whaeloa ai o whaamatu wane le whainga maloa Israelu ma tipoti e se mai le whaitau se lawo i lātou sa i runga o waa ma tau ma whai e whaeloa lātou te te ia Israelu ma ngā yoinga na whai e Gaza. Pea ma le whāsalau 24 activists e au whiai ma tangata Australia to spultasi na anga i ese mai i waa lele, anga i ese mai ma Israelu mo take po Turkey. O lo o whaawau pea o na whaopopo tangata o whaidole le fia i le video o se tasi o minister Israelu e peo na ripati atua na nafi le na whaasoa i lunga o penga te whaidangi a lo o maua atuai ata o nai tangata o lo awe whaapanguta o lo sawaina e leo Israelu. I Afrika le au te tee i le Democratic Republic of Congo o lātou susunuina le no whanga o lo tongwhitia ngase a fia le Ebola i le aitu o le tunu. Whai mai li pote le CNN na fua le bevesi o na unisi o le ainga o se ali talavou na maliu o na o a fianga o le whaamai i na wo lātou tau mawhai e ave ese whaamarosi le tino maliu o le talavou mai le wharemai sa whaata o turi ai. Ta ue li poti le tawhana ne leo ni lapta inga e whata ape ai le au te e na anga i atu ma susunu i nai whale ia i whawhane le wharmai. Ta mawhai marosi leo whaamuta le bevesi ma o se turanga wa matua i le fiai leo e mai se o le tō tele. O lo o iai se fōla sanga le whaala paputonga le soifua maranoina o le rarolangi le WHO e whaatatau i le pepesi o le whaamai le nei o le Ebola ma e leo whesoasoani rawe e singa e pe o na tura i maimari i potia i le tautu i titi o lu i tau ma whaafitau li whea ngai matangata o na o lea whaamai. I Australia tolu le lei asa o whaia pea so e suenga i nisi o masini o industrial machines i Australia ma ua i ulawa ina maua iai se vaenga tele o fuala au whaasaina na ave inane mai Amerika Latina. O whaamtalanga e whaatau le operation nea na amata mai lawa le amatanga le tausanga e na tau fiai ma le ave inane o le tusa ma le tolu sa rau fitu tolu kilo o le fuala au whaasaina o le cocaine ma le aisa ma isi fuala au whaasaina na whaau iane i Port Botany i Sydney. Whai maina a mata mai le suenga leina ua maua e ofisa le Border Force Australia nisi o tūranga le masaniai i se suenga na whaia i se masini e mamafa o le afi aru le kiso na ave inane mai Mexico whaaui mai i Malaysia. O ina a mata i le suenga toru aso o le Federal Police Australia ma maua i roa sea vaenga tele o fuala au whaasaina o le cocaine whaapea fo i le aisa ma isi o lo whaawau perso suenga i le so ma o ta ue leo o lo lātou sa i dia se whesosoani a tangata i le suenga le nei po o ai tonu o a fia umai. Ma le Pasifika lo li patera radio New Zealand le iai o le naunauta inga o le whainga malo a New Zealand e whaalau i lo le naunauta inga o atunu o le Pasifika ina ia wha maa whana pea so o tanga e whaatatau le puipuinga o le Pasifika a o whaatupula ia fo ima popolenga o whainga wha militeli i le itulangi. Whamai le ripoti ua whaasoro lawa ina whainga tāle tūranga tau le puipuinga i le Pasifika ma ua toe tō mana tuaini si pe whaamata ua whaasoro lawa ina mamulu le uu i le Ocean of Peace. Moni nai masina ua tuana i atu sa moli mawina i le ngāri rua whaatasi o vaenga o leo i New Zealand ma Australia ma nisi o pāanga i le Pasifika e pei o Fiji, Tonga, Samoa ma Vanuatu i tau mawhainga e tadi atu i sori ngā tūrā whono e pei o le wheawe i ina whaasoro tūrā whono o fuala au whasaina. O New Zealand, o se pāanga wha umi a le Pasifika i ana porkalame whai, ma e whaata ua telefoi e le tūrangi ngā yoinga a le vaenga o le puipuinga a New Zealand. Tana muli mai ni we o tōwhia nei ma whaatautoina na pāremia le toe whaawau ani we o Dalton Tangilangi, sui e tō tōro lana ka peneta au whiere minister o leo whaasaonga ma le ofisa o whaarabarabe tutupu whaafosei, whaapea fo ima mata upu whaaloto i whale ma whilaua inga.
Whai mai ripoti e tele isi matawhai o le apatino ia I lātou o tōwhia, wha pia fo I mara pāramia o Tangilangi. O le Assembly e niwe to ruasfuru na sui, e tai tolu tau sanga mawhiriwhiria, ma e au fiai masui e sefuru wha mai nuu, I to tono le motu e au fiai masui e to ono e whaatatu mai isi tu mano. O le Legislative Assembly no na sefuru iwa le nei niwe, wa au fiai matama e tai e to a fitu, na malo ana I le palota o le taimi mua lea, wa mauru ngai wha pere au whai o tama e tai wa whamnei na mai se palota, a le atunu o niwe. O tala nā le Radio Samoa mo le nei aswaraile manuia tele whai unga le vaiaso pasoi foia. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Use your loaf and throw your burnt toast in your food scraps bin instead of the rubbish. Because every scrap counts. Tāmaki Tūriki, altogether Auckland. Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army or Air Force careers. Ashik Homes Limited. Wala taimi mua moana nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi save money nei ai talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e whausia whale. Whaingo fie mawave. Ashik Homes Limited. Whafso tai mai loa shemaima I le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata I le aso mo se tae au manuia. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I whale ma I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upeka tawhai langi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Tasilima I Watolu Amo. Usolela susulu mai ma o mana tuai la Samoa le nuu o te nofo ai pe fa pe fea na ngalo atu o I leva ai Samoa o le penina o te fia I ai o solela susulu mai ma o mana tuai la Samoa le nuu o te nofo ai pe fea na ngalo atu o I leva ai Samoa o le penina o te fia I ai Hangi mai se matani e momoli atu ai Ho ua lo fai la Samoa matalasi Sulungia ele masina Bifa apefea Nangalo atu oea ita Samoa Ole penina ole vasa pasifika Angi mai se matani
fie le afi afi pe asa vali vali lona la lele ma falling ai filanu ai pe fa pe fea na ngalo atu olo wingoa sa ole penina oi ole vasaluloa ai mai sema tani e momoli atu ai oh alo fai la Samoa Pansalasi ai mai sema tani e momoli atu ai oh alo fai la Samoa Pansalasi ai mai sema tani e momoli atu ai oh alo fai la Samoa Pansalasi ai mai sema tani e momoli atu ai oh alo fai la Samoa Pansalasi oh alo fai la Samoa Pansalasi oh alo fai la Samoa Pansalasi. Wow, le pungisa faapeo na puniti o le la. Wow, le langi o le tingu fo i le muta. O fitilo na muenga wa tofai maloi mata. Fitilo fa isono wa le tau ai lona loto. E uso e sauia o le vai nulea e te tau mawhaina. Kopu mai e le pauno le whaamalu lea ua e laina. Ia whaamali e Ia, i le anganga whiwhia ma le anganga whaafitai. Ia, la ngona fo i le whaaloalo i le whelo i atu i le atu nuu. Maufo alo whaatu, whaatalo whaatu ma le anganga whaaloalo. Malo le soifua muruia. I le whaua wina le dei o le tautua le si ufonga o Samoa, le Radio Samoa, se fulu lima i vatolu a mo i au kilani. Ia, matau walunga atua i fo i ma le au ondanga le tau wha ia fonga bua, po le talenga fo i a se Manu Francis Ioane, a le wha le vela, i rima whainga haru. Nanga le wai i de sa kingi i loka isis, ia ai whaafitai le tau wha se Manu lana fo i au ondanga le neiva i aso atoa, ia ma le lalango mai fo i a wā tātou masini o mea tonu wale ta o le polkalame whai producer. E mwhai ta whai atu, i talofa producer, ma lore e soifua munuia, ma tali mai producer. O mea isi au ni e peo le kalango i meo i kufo i. Ia, o lea ua whaatasi mai ia le fionga le li i manu o le malo, le li sa tini, le sunga atu manu vau, e ngā siki a siu. Ia le tu tau whailo le nei fo i tamali i malana tautua i a Samoa. Ia ma le whaapoponga o le tātou polkalamba i na ua ngā Gagaifo Faiva o le atunuu, i le nei as whareile e wa tau wa lunga uma i ai o tau tiute ma Faiva manaia. Ia, le Gagaifo Faiva whaatalofa ma le nganga whaaloalo i lau sunga le li maru o le malo, alo le soifumuria. Soifumuria lo fioga savea. Ia, pola soifumuria i ata ule ni tūra o la fiafia o le vinga marwa taile tu. Le ola ma le malosi o lo maua e tau tu o i le atunuu. Ia me fai ni tūra la fiafi whawhela e toi tātou whaafonga, pāna māsani lava tātou tunuu. Nanga le wa awha la whaataro, ale la lafu atu, la i wha umo e ta whaataro. Ma wha umo koe ma mafua anga wale anu e seo mangu i nunga whaalea. Whawhela ia ona pai ale atua. Tau lava se whaatawhai taulanga o lo momi e tātou polkalama. Ia whaafitai mo talu sanga fo i manipapatia fo i o Faiva. Ia o alo matam whanau o tātou tunuu. Ia, ta mamtina mātutua. Ia, o whia lava se no whangalo mo me tātou polkalama. Ia,
whaafelo i atu mauni mana fionga savea ia ma le tātou porokalame o e maratu la fono ia i le Gagaifo Faiva i le fiafi malo soifo moni malo fura malo whaafatai fo i le whaavanoa mai o le taimi wau te loa te pisi e le ngata fo i le nā e mō le sila fia o le asfarile ia o le tele a vo taimi e ngā ngai fo i le la wa mata lau sapats ia au tonu fo i lava le mea lea a waile o whape o tātou whai se ngā ruenga mamafa fo le suainia tātou tupe ma le tūranga whapena au le au nanga fo le nei le i le tala le whai le tusi au tō iai le ngā ruenga au tō uso atangata o tō iai fo le ngā ruenga le tū o le sida vaenga wai te lena whatalo whai le tinu whamanuia sapati Aya o lava foi te murunga luenga. Ia, wale o foi wharsatu no whafunga le tu. Pe whalana nei weekend, le weekend pisiri nei o na o le whainga luenga foi la soa tai au. Ia, pe foi ni tu la whaafila e tua i so o lava se paanga. Me se foi nei ainga. Ia lava. Nei o tātou ainga po whea lava ia tafwhala nei atinu. Mana nei ke lope o mau mena tātou porkalami. Ia, whaafila i atu i atu e le nefiafi. Ia lava. Ia, ele ngata foi le nā, ele lo le atinu le tātou vānu no whai. Ia ai mese fwoi nei o tātou paanga. Pea ro whai atu. Ua tolu nei vai aso o maita wina i lunga o penga ta whai langi ma api o wholinga. I le wala au o le tua. E le whai titia mai, e le whai longa lanu fwoi. Ia e tā ua tele le mori atu o whamaisenga, whamawhananga fwoi. O le tai au le isa o mo foi le tala fa no stasi foi tina o le matu ai ngole tua fine la i titi la vale o lo tama o le wi le o le fa na to tele e tu punga tu tonu o niniva mo punya la va ia fa pena fo i lo to fanga le ai nga sa si tangata ia o le tama ta i o fuyono tu titi a tolo le valus fu to sanga E vi ale li tau sanga o la tō maua. Vitus fulwiva tau sanga mamasina e ono. Ia, ai pei o le wii le sa nofo masiona tō lua le fionga wha mausili te Lea Brown. O i la tō nei sa tau si mea mawa aia mea no mātou ainga i so la ua. Ele malamalai o le toto. I le fio tanga loa matua, ia, wha pia fo i le whaalwhaalu so li, i te lenga ia pupo li tau mawhalofi ma le nofa maupu i le fionga le tapunu ma le ainga i so laua. Le pefo ne tau te muso le veto foi fa mai singa tato porkala. O le masina nei ma le masina se mo e tu nei. Ia, fai sito te leo nisi o ainga ma wo. Ia, le fo e tau ia pe o le son nei le fo i fa ma vai to i se tasi fo ni fu tato ainga i Australia. Le lio pesa ia o fa mai singa la tato porkala me ia so o lava se ainga o le tato tunu o lo wa fe malanga malimuti. I whaman whawhananga le tua ia o whiangi tātou ainga i mapupuanga i whanunanga fo. Monia. E laki la o leo o i le fitus fulma le iwa tausanga o anti fuyono. A o le tele o le solo a i le na halu nei le tolu ma le whātau sanga o i le a vai aso o tuna iat. E tō tele ni se le o limas fulma ni se le au sia le onos fulu tausanga. O le sile vainga, le tātou te tala no ai wai manatua, o le tele i o ngaluenga mtanga luenga leo e whaatino ina. I nei lava ia i New Zealand, mise lava i lātou ia po la lava le mafuanga i maua le lātou soifua. E whaatino ngaluenga mtanga luenga leo. O vaenga fo ia. E whitai ia i fo i alo mawhana ua le tātou tunu mal mtanga luenga leo. Manisi fo i whaina tā. Wai manga kua sa ve mal wafunga le tunu. E le whaingo fi i le mtanga luenga leo. Le whaafsanga i le whaatino ino nga luenga i la tō mamoru soifua. O le vai asan o las wharoinin se mea tunei. Se fulu ma le tolu tau sanga o se alu tamaitai. Le na pule lona soifua. Le la titi ia o ngaluenga o manei e o ia ntanga luenga leo a fai fola e inisi o somo to fa fino ntanga luenga leo lo fa funga me tato porkalami a fai o se me o fa le tonu lo ma fo fo e ma fati lo ma fo fo ile fati no ino nga luenga e vai nga fa pene sa ili se so soani mana tu vol tele o so soani ntanga luenga leo male malo counseling ia la tonu lo a fia walu pomochi
le fa ngofi fa tina ina nga Moni. ai fa tai fo ia la to lo fo ina ia la to o la fo i to mai mal malo si e so so ani e le tatu tru inga luenga fo ia ntanga luenga le pinta mo o le sine va nga te le fa fita o le tupo te lo taimi o taimi pito isilia na ti nga o ai taimi pito isilia na fa no no ai ma vea ima vaenga ua o lato le usta ia i le whatino ino ngā luenga ntanga luenga leo leo. Mo lato tiute i le te mile pe awa tu e fo i se tasi ua i le wala ua le tu. E fi ua tafi ufi. E fi o e o le mele e ta oto i a si ana tama po lon tama po lon tina. A le la ua soli ai ona ua whana ve lave ngā luenga. Ma i le taimi e tau fia ma luka ina i le ntanga luenga leo. Te le lava lau taimi. O le tamu whaifole na ia ave ese mai le taimilea. I le sina. Ioi. Ai, umatu e whai sisi fufu anga fo le mwhai anto e mei vailu tātou. Ai, whamon mole le tātou tunu i ora tu walalo. Nā lila. Tu ule avano i li imta mai taki imta anga luenga e whatino le tiute. A warsa ngone mo le tunu i temi whapeni. Mai, ele ngata la ele nā tumunu vau. E ai evidences mana o i leo na ia whaasauina. Ba... Poe maua le taimila na le taimila le wa over emotional le tangata lea wal watu e mo soli atu le no fanga o lea wa li poe e fatino le ngaruenga ia ma faleanga ina ini evidences for le o fia maua mana tua savea mo le si la fia le tulu wa ia le malo si anga fale tu la fono tanga luenga leo la tu te pule ai le tino maliu i la tu Monilo. Le umali o fatita inga avala au mane tato wa inga o ese tasi o mawatu o ma soifua mana tua e mafai ele a inga o na longo mtanga luenga le o le mai oso ai le mafai le mtanga luenga le na fai le fai unga le temilia se ia vangana o ese fa se so inga fa pito o fa malina po o se tato fa pito mana tua voila e iai le taimir susu e ngana mtanga luenga le taunu o toilo la polo mauta Samoa. E te tauai i lalo le tū la fonu, mātou te susu e a i tino i la tau ne o maliu, te lo whafonga le turu. O lona winga, e mana o mia le mtanga luenga leo, se privacy, po o se taimi nao i mātou, ma le o maula saifua. Ia, te lo whafonga le tunu, e talai e o la tau la e ma fai e susu e ngā momua, e wha mautino peone e tāua, e le o ieni evidence fo ie po la fo ie iai. Lua, o ieni manu anga i tino i la tauni. O lea, o ieni, o vaenga o mai e tauna wha mali eina. O na longo la i le mtanga luenga vanga momua, a wha apea e iese tino maliu. A e sauda fo mai a, family doctor wha apea mai. Iai, o le ko inga e po le tina fo i po wailama. E iai ia ngase tu mau o fuala au o ke malia e saini le wha mauninga na maula soifua po o maliu o no mafu angalia o maule ngā maranga luenga leo ai au atu mtanga luenga leo ai sauru le fo mai wha pia mai e saunga mai il koi inga ai po atu o le masina le lua masina mako ke le o ke whelo ai o ke musula e saini nge ke ue se vaenga o inala lalo le tūla fono ona pule alo la ile mtanga luenga le tino maliu la to mali longo lo mtanga luenga le famasino o lo va tino corona corona o ingala lalo le tūla fono pule lo le corona ma fai fai se ta o tonga fa pitoa e ia le taimi ma o te fautua le tunu ave la tauta lo sanga tauta le mana e fai se a ta tonga fa pitoa pe a fai ni si o vaenga ma fuanga peita yani o le fai unga na vaia e au mai le whamasino lea po le corona lea pe whaia pe whaia pe le whaia o la whautuanga lea tunu uri te lo teimi e au ngā le tautonga tātou te loa mai ei se afu lea se whamanianga mai i le corona mafo mai i mafuanga nā lai o le mamau se fua o te leia la o alo ma whanau o lo afia i le vaenga lea o le au mai whai mai se ngā mai ngā pau o ina maliunga pau ai avaku i so nga mafai ta o nga mai loa te lei o manu anga e foli nga mai sa fa o li mai se ai li po o le mafu anga le na le are ona to te le la to we mo li le fam sinunga pe a umona fai ta o nga nei e se la le ta o le vai nga le e le ta to tunu ia mala malama le lei
I le whaasolongo ngā luenga mtanga luenga leo. Mo I lātou a miele tu a po mamau furu lātou seifu. Malo, whaftai tele whaanatu le tu o le vaenga fo le ia tātou marmlambai. O tātou te whaalawe labe I le ngā luenga leo pēr o le teimi e whaatino ai. A o tā iai pēla I ngā luenga leo te wawa ai atu nei ma le popole. I le afi le nā e sa sao le teimi le nei whaatani malo I te taulanga. Sheraton, Hilton, pe o le Double Tree pola e lingo I Hilton, I Albert Street I o. O le whautuanga le tunu, I alo fia le no whanga lea. Vaenga mua, ia manatua o no whanga ne maurulunga. I te lele avano e ono a fia inisi le ngaka I ki waka. Pa ui. Po wa ioi, pa uifo. Lua, o le a whaisi po loka o le awala. I le vahenga le alo nau. Leo whai totala. Mo ia le tala, me le seta. Wala watu, tapu e ata. A le to uru mai te degrees. O whera e kumene. E ti ngāna wawa I atu e maawurunga. Tene le whale e le o I le whanga au ma le vairunga. A le ka e le I laru I. O le whautuanga I le atenu. Alo fia le vahenga lea. E te tauona wai manatua. O le a whaisto te lo I lato tine mu, fo mai. A whaifo I ein nisi o le tātou a inga. O le tātou tunu olo I aini o lātou ai ngono nofo le nofo angalea. Taun whaso ta imtanga luenga le leo po le ofisa fo o le seifu malolo ina. Wha mautino o saunga le mu. Whaso ka yuka ko wainga. Po o saunga le mu I lātou pe awhai olo I nofo angalea. Ia manisi kia ua o fuelunga le lo po piola mela oi fu. Mawai manisi. Mawai manisi. Ai, e ele numero ta, ua le te fia vatu. Ia le lau tausi sile. Le mula le na ka ko vainga la kunga kamai ia na la wa fanga la lo ala le mu mai lunga o talo fai a ia pela vainga le te sisi le ti o lo wata itiot o no winga e te le vainga o no afia ile atunu o vainga le paula le fautuanga la vaia ia lo sima o fala vela o le o tata go fita o le fai tala me la la o mo I la lo io a o le o to o la lo se fa mo mo ma wa ni ma dicina fa mai un fai da nga fa nga lo nga la o mo no hotel ala po le hotel e mo kwa sa mo ko ngi ko nga le ya le na ai va ye fa ta la fonga ta o tel sa no nga le li sa tini o tātou te whalawelawe, make space. Wa tasi le mena tūlai mai na tō tele fo tangata maliu I le mta upu le na tupu mai o I le mua I o New York I whonga whale lua fo I le. Wa o fo tangata I o. Ia o le tele lau whale male kasa le le na pa ui fo I lunga. Ma whioti. O le fo tala. Titiri vaenga le o le vai asore nei sa via. Ia. Wa mai tau wina le mtanga luenga le leo le to telo I lātou. O le telo o tātou lipoti. I le tau wha mata o vo I le iei pomu. On threat I le asole nei. O tino lava ui ele nei vai aso. Whaisi tele o vaenga I ana o I le mtanga luenga le leo ma whai a lātou siaki. O no I lātou iana lātou la foina ia emaili tele o a onga o isi o company. E ma fukusia. Ia mana tuarto tele lātou nei tulo wale tunu uma le ngano la fanga sepe mika vale pe ka fafifi le ala o faisu so ngal mtanga ngal temin nei e sa ilia ila toni mamuri e tu la fon o le fautuanga la vaia a fai e yese email fa pe la foto setas o tatu tino fo o le no tilo le vaia so nei pe fake page pe a threat is a threat sa o le fa mata o mata longul tanga luenga leo ina ia va be fai ai ia se fuanga vaenga mua e vilim fa mautino mo aku le siaki le no fuanga fa mautino le se pom o vaenga o lo titilo le no fa pesole o va mas fumo ia la pata ina no fonga talo fai o no winga o tau no fai se fuanga longo mtanga luenga leo o tatu tino fo ai longo mtanga luenga leo ina ia fai su inga matam fai na ia pu e va vela tu lo fai to fa se ia ale sila me o la faulo fionga le malo o le lau sau le email pe telefoni mai fo fa me ona ile pomu na ile to fale ana ile lo ya nga lola ile modu la lo o fautuanga ya su e me pomu o le fautuanga tua lo le no fo
o mamau ai vini tanga luenga leo paualo fautuanga ta ua mo na vala auto wanti foi ke ka sa wase esia kia na mo e mo e se pomu o kavare vale manga ngai ole e ta ua vanga le ono le ua vai tu fat tupulo ia ole o tau famata o ia wa mai ole si vainga wa faisi to tele la to famata ua ila to fo ilo fainga luenga i tonu le palmeni ya ele ngata inisio ila to wo o lava i officer o ila to ni mafale anga makusi o asi vainga o nisio ila to tusi o la forma image o le fautuanga a faia te sila fia se tasi o faia vainga le lo ngomtanga ngane lo sa ole mo la ti wa le la wa te fa mna tu mai nei la me ne yo fa mata na fu it sila fia le lo fionga le ta pula na tupu mai le work and income support tupu le vesia fa me lo male ta malo ma o ya wa le la fa tale tu la si wa lo to sa ya sa lo mal fana to lu tanga tana ya al mele fa tu nei tato lap ya tato mata tu ina me ne yo tau fa mata pe o le fake page o mai ai po le email for e fa pe o se beula le ai take it seriously it's a tau on for yanga luenga le vilim tanga luenga le lo e fa mauti no i wakiri o mame vai ngai pito siliona tau o le silia vai nga faisi sa email le tunu le nei vai aso on e fe lolo ni si o maliu fo i tato kingi na fai ya le sa le fifi ai ni si no poloko le awala ma vai nga fa pe fa la ta i lungo le awala mana tua taimi e fai e maliu nei o lo ngā lua fo le mtanga luenga leo e puina ila to mantua e whangatai mtanga luenga leo ona ta ofili me le kamira a lo ye leo o lo latu puina yata ma le kamia e kongo le no fanga le fonuatan ko kulo le ka ko pa ho le leo mai fai no sia ken mtanga luenga leo na o lo na winga o lo fai pa walo la foto anga le atunu tu ua vanoa pe i la toni awa akuli sa o ala ve lo sa e ono afia i tu pe pawale on vanga te fai lo vini mtanga luenga leo ono watu le tere foi la time ya sa ngole bo e sa ila tu nu fa mesole o lo polo kala wala afka ngo fide le fa una wodi e yele mafuanga ona e manu mtanga luenga leo ile sa ngole mu le lautile fa mo la vanga ona songa le muoro le fa inga le ala tunu ai le kai mianga o lai pu en tanga luenga le loka ko pasika tatu ta vale o mantua o le tula fonu le ila ko yo lo fa yer venga fa i pa o mal fa mu fo le fa asu nunga la wala ba won tanga luenga le lo ko solo marka ko pasika le portatu ta vale mo le uno masina ma fa yelo ni sho modia ngam fa sala nga taun ave ila taun mai ele ngata fo ila ele na te lo fo ia ila to ia sa so ifua wa mali liu ale io la to so tanga kengi sa ia lava fo ile fa lo longa ono le tu malanga I fanua fo ile fa maoli ia ma le maftang o te tonu fo I e ai ia le fu fanga leo ia amana ia ai ole mata tuina ole saunga le mu o tangata lau tele umala nadi mantua ele ai se fa saina pe a failure tato te usta ia tu la fono le awala fengo fie o vola wa tele nisi o maliu fo ia fai tato tenu pe fia se lau ka valeu e fa tanga pa guardia o ni solina ia le tu la fono lungo la wala ma woni a vea vaenga o lo tatu nau iei mo I lato o marili ma vaenga la matia sa ngole mo lo ai o tangata no tele fo la o tatu ese a wala fo le fa ali ai le fa no we grieve different in different ways fo yo le winga le na itanga o fa ali la to fa lo alo muri I se uso sa la to ma futa nei me o le soli o le tula fono mga oi ma fai mo me pena so be it o lo mo le o tangata ai I lo tanto no o foi tu fu la fu I tala ma fai fu el me tu po le pisa let them be pa wana al vaenga tona vilim tanga o lo feeling ia le tunu ele ia fa manino vaenga le lo o na feeling ia le tunu
Mana tua lunga lo penga te whailangi ni vai aso. Lea sa ia ila tau lea o whapea wolo kaina e mtanga luenga leo lo whainga luenga i le wharapui. Ia. Mo le sile fia o lea tunu. Ese leo wharapui. Ia. Ese leo le iei lo whatawa. Nani. Ese le New Zealand Police. Ia. Ese le Corrections Department. Ele tutu salvanga le whatino ino ngā luenga. Le ai. Ta. Mana tua o le lo lava ia le peo o manisi o alo ma whana o la tunu, ma tamari o la tunu. Ia, e le malo si anga whaaratu la whono mātou te whai ai nisi o vaenga e tau fia i le tunu i lungo la wala, whatino ina lava i o tu la whono le tunu ma loka ina i la tau. O i la tau i le wharapui. Pa wale o le vaenga i le malo si anga whaaratu la whono. E au yoro la tau ngaruenga o i la tau le wakaloka aku e avela i le wharapui. O le se sengana e se fo lango mātou tō ninga. E se fo i ar whaatino i no tō le ninga ma processes fo i lili. O na wawili mai se mai soli. Se fulu whaar ko vaenga le waloka pe se fulu tōlu ea e whamarulu le atinu le hai. O i la tau ia na tau fia e le matanga luenga leo. Le na whai ia le operations fo i le a leo ma le corrections. O i la tau ia e whainga luenga i te tōnu wharapui. Ai le o leo masani e pe o i mātou leo lungo le tātou wala. Ma i whamarulu o tue le tinu ma whamanino le vaenga lea. A tātou tana no le vaenga lea. O lo whatuputupu la ia lea whai o le tātou o tunu e o e a si o tātou ainga te tono wharapui. O lo o maka mo whai e whaanga ngā kunisi o vaenga e leo whaatanga ina i te tono o wharapui. Mai se lava le vaenga i o telefoni ma whalau whaasaina. Whaamon le tātou tono e batu whawhatuanga. A whai o le a e alu e asi se si o lo ainga. O le whautuanga. I le tauna e anuma tamu whaina i en awe whaana nani si o vaenga i te tono. Siaki mo vaenga nei mo ki ngoa e whalau whaasaina. Awa malosi. Kareki kere whongi vaenga nai le whaatangaina. Se ia vangana. O e tala noa mai ai se whaatananga mai i lātou ini vaenga e te mwhaiona e aveina. Ngai aru le maawe. Wa o le si lea vaenga. O le kaimea ka ofi e mtanga luenga lea o e si vaenga le i e wharapui. Ai mau i vaenga ia. Wili ni mtanga luenga leo aku loka o e whai morianga. Whaasalo mo enga koe rea sisi si olo waingolo i tonu. Ia e ngata le nā. Toi whaapopo i marista usanga i lau kamara he luka. Ia o ingai lua. Me se a whaape whaamaoni ia le ngaru viso kai kia raku maa raku vaenga ia. Ia nai whaatua i. Ando lofa i le tūla whono mai e o lo tātou wainga lai. Ia e. Ai leo tu whaapopo i ai ia le. Ia marisi vaenga. Tu o le mea. O i la tau la tonu o le toisi. O sa. Ia. A mo foi que ngo for ko ese ka mo foi e control pe fa tonu mai i mai ko me va ko e lo ainga wai te le afianga te le yo la afianga o tatu fa na fa tonu mai fo le tu e o va pe basili ya ko e le lo foi la finga la kula ngola kula fang alu asif ba se fa ko se e va vo mai e ser ta wor vainga le ono lo tau fia mamulia ile atu leo no tono tato wharapui asio tato ainga ma ave vaenga ia ele mo whaiona vina me se lava whalau whasaina leo amakanga whasarosolo ngai dunga vaenga le e tāua la le vaenga le ia te aulava ia siaki mo le si vaenga ele ai se ia po se pula le mtanga luenga leo e tatala ile avanoa e oni si o tātou ainga, e asi o tātou tau ainga o lo i tono wharapui. O le mea ngā lukanga luenga nā i o wharapui. Corrections Department. E le aise vaenga e mwhainga vide koe leo, se e whakanga i whapai mala whai le ai. O le vaenga nā, wai iai fo i vaenga mona whaatatitia. E ne matanga luenga wharapui. E te tau mona uia le atunu. Ina i mwhaiona whaila i o tātou ainga o lo i tono toisi. Afa fela pe te ua watu se si faisa na application o iol whaiwhi au. Ele vivo. Mana tu ole sile mai na pito sile tau wa e ole to tele o tato tu no lo vala mai.
e di fa pe na ku o fa fia po o le fingo fia ia e le vai nga te tau na fa marina ma vai nga o mo na fa ta ti ai le fo I mata nga na e te tau na o ke la ku le fa ka e fa di do vai ke o ko ye ko mo le lo ka e se ta vo vai nga la o le o ma ave meu a o pe nga fo e ma isi me fa pena o ris ngata ngalo o la ye o fa ka mala la na ia mai e mana tua tal fa te cha mai a fa pe se vai nga te alu e tono le on le fal pui vai se ta si fa tala no se vai nga wai ai vai nga fa pito e tu ia pe ngani mato te atu mai mato lua e ia le ia fa tu la fono man mar anga fa tu la fono la tolo fenga luenga yo e su e yo mato tangata su e ma vai nga umo fa mautino e le ia ni vai nga e la su e si le maloka ia de si de e ta uola lo sita ia pona ana fa me ko kere sa kingi ka kere lo fa pui e le se tu langa o le tanga ta fa pe se sa kingi e ka kauanga uska ia ai se a mo ia vai ngo le tu la fono e te tau na tatu sta ia ono le tau fa e te sil sa ngo le mu pui le sa ngo le mu pui le so fo le tunu ne ia afia ono ni se vai ngo lo fa seina ia mo la to lo fa ia nga lu a tu fa malo la nga to tele alum fa na o le tunu tamali fo le tunu lo fa nga lu nga tunu fa pui ma to se e ba tu fa malo nga lu a le fa tu nga fo fa tino nga lu nga malea ma le fa malo fa tino nga lu nga ma le fa maoni mai mo ki ngoa e le viso pul e ya o le fa no ma le si vol na me la o fiong le malo o le fa nga se no lo malo si anga lo power na e nga lu e tonuina ona e anga le anga ila ile ma abuse ila tolo tu li fa sala Paulo le singo fo anga mo ko ia ke me po ka ki fi wala ke alo ai mo wa le fa tu anga I alo ma tama fa na o le tatu no ia ba ilo sa anga le mo vai mo lo sa nga le mu e ko fo I lo ai nga te me o man nga lu e ma fa tino ina nga lu nga ile fa ma oni ma le vai nga ton fa ona o kongu mar ku la fo o lo vai to te lo tatu ai nga lo tu pe fa na tono ta vale tatu ta langa fa ta lo fo nga fa tili ile vai nga pe ke fa mai nga ngo e ka mo ko kongu le o le fa lo a mai si e le fika unku nga ka me ki ka vale o la fa tu anga le atu no fa mole ave ni fa na uti tonu fa le lo a fa ke si la fie mo musul fa na we e fa fo markaba e si fa ngo fo vale a fa te si la fie fe tanga si fa na o lo le fa le lo ale ai se tanga ta matua e lunga te sumal fa to sangal fale e le ta want to fa na fale o no lo va ye mal fa no le te mine e to atelo I la tau o lo tu ulu whanau I te tono o tāwale. Ai e whai whakau. Ai a o voila. E le leipe awhi I stamatiti e kau makua. I te furu ono tau sanga I runga aku. A o le tu ulu leo whanau la le ma le tau sanga o le lato matua alai mo moe le kaawale. Ai lunga uma whamalama. E te le I o le vaenga ono awhi e lo lato sanga o le umar saifua. O lo nauinga. Alu ma awe le whanau ale ai. Wa I stangata matua no fo man whanau le whare. ai o fa kingo le fa ya lu si bera le stinal na ava tu mata mai te to lu fa na lu la ile le fa le se va tu fa fonga ara o vala o mai tamai ia ko take anything that's daddy's shop ya que afio ko mai fa le o ko kama ese el ta o va ngana no le sa un le mu o fa na me venga fe ko ya ko son ko kire ko fa si to tera no fe yo nga Nyoi. Le fiwa. Pane fiwa mere ya. Ai wa kiri ai foi. Ma le fatu putu la I o le fatino ino nga luenga tanga luenga ne e kapu e ko. Ya. O lo fe ka poloka. Mani. Me ka poloka lo na winga ele fe un ka wa ko le ko po fe ka fe ka poloka. Fa ko o ko ke pe ko ngol pui. No more mai tu le pasi vo le but the drinking stops here. Yeah, the city bala ile o mato. Vai. O fato va ile se pasi te le vo le fonga fa lua le lo fa tu uma o pasi nei.
tu fo le fai le administration ma o mo lava e process a to ya o to ya fai le abio le fa fio do fo ya tu ya to ya ala fai al ko a mio ya o la boli fa tawalangi fa mole ka mole mo ale sim o tu le tu fia popoto no to mai le tal no le ale lo ola sa o le e le lika peli le me tu ti so se no fuanga fai tele lava o lo fa sa e lo que fa con ma cova ngare de pupulo ma fa o e ma e o kia lau ma ko o ke polo le ko Ole vanga no mai tawina no tanga lo ngale leo. O fai sito o te lo le atunu o lo tau ma faina pele aba manos. Ia ma fa foina tatu ta vale. O le fautu ngala vai an tanga lo ngale leo a fai ke sila fia. O fai sio fa swa ava ele tau na e tau fia le ta vale. A fai ka sila fa ngo e fa no ko fa le seki ele tau na e tau fia ta vale. O le sila vai nga mo ila to le ka ko le seki pingi ki fo i. Ai mangin mo le singin na ele ka mo ko e ferwa ele te tau pe kasi ka mai mo mongo tu lo fa fonga le tunu ai mo ele le fe ula ko la masingi anga e ko so ya mo el banga o lo no winga e te tau no sta i el tato tunu ele su en ku pen ka nga le no night tu le ai saule mo o le saule mo lo la tele ai sia tele me to tino o fa le anga ina over soifua o le soifua o ma ma saunga le mua le atunu o la matia o no lo fer o le skangaka o la vea i furkangaka i le i stau mawhila ma manos o ngoi whakamana mai leo toi pō malai ia sa iei le vaenga ne sa iei fo ini si o ala mawhana o le atunu o sa whai ngā ruenga le lei tau o loa kang o le ava manos o ki whafua se iei i ira le ava noa sa o la tomo ma le whaalolongia tau aloa i o lato tiute ma Faiva ma sani ia soli lolo tu la fo ia dana e o Watu lau taro sanga i tātou wharkala whamulmuli a wako ke wala au mai o ke la koe loka mai sisi o ngai o ngā au avi fafu a whaitau te sila fia e vini to filau o la fumo moe ko fila ko wha ko fila ngā kai bia a whaitau te sila fia o nisi o mtanga lue ngā leo lai o ngā ma wha le ma fau fau tono whata to wharkala Bili mtanga lue ngā leo o ro vini mai a kia wha maru lua e leisa unga lue ngā whai personal security Bili mtanga lue ngā leo atu ea whai se fufuanga i lato o nei e li whaano noanga i lisi taimi o li imata mai tai ilum tanga lue ngā leo e tau na malu i le tunu o upu fo i kā kou ke vei le tunu e whau tua i le tunu i vaenga whapea ai la ku faile si messi le la wa ko mobili le e ko e fai fufonga ya tu mai mana tua sa ve mal fa fonga le tunu o le nei tunu ele fai ku nga ru o ai ya le ia wa si le fo e ni cho le ta wo lo mtanga lu le o ina fa ka singa ave lu mal fa msinonga moria ma wo i fa salanga ele alo mtanga lu nga le I le whaatino ino la tau tiute, wha mautino le lei. E oi leo e kakawaonga usta i le tūlafo. E tā ua la vaenga leo. O wange i eiso popole ke vidiam tanga luenga leo whapea, so le lango leo lea. A whai ako ki sila fia sa mo o sa situ man wailungo tātou awalam whaatino ino ngā luenga. A velo whasia. O la lea mo mua vidi leo. O le rina ke leo ni koki pero le ave ya. Ke ofo leo wha. E se le tāu on vaenga lea. O lo to tele tātou tunu o lo walau mai. Tele tātou tā vale fo i o lo whatau ina lunga lo peka te whailangi. Mua wa whaia si whaile lo for tātou tunu i tā vale o lo lato whatau ina atu. Ki ngā ngai lo ka vale o whaile kong. Ai whakaua inisi o tātou tunu. Ngā ngai lo ka vale le usanga ka vale le i umanga kokongi ka vale. Ai whatau o toa ila tunu. O la fautuanga a fai o oile te whatawina se ta vale mua i le lua lava masaninga po o lunga lo penga te whailangi i lunga o Facebook. Whamole mole, fai mua usiaki.
Maria. Fa mautinoa e los kabel ngoi bang mo mona walanga yele vai ngor tu la fono e ono sei ti ai o e mamori ai o e lo talieina le o lo ngoi o lau mata fa mi stolen goods sa o lau mata fa yo o e le ke fa ka o merkaba o lo sia kina le mo mua o e se vai ngor o sei ti ta va le mailing ngoi Ala fa le vo le lona lista no tala. Vai bene o fa ye lunga se lona sis. Vai bene un manco con il cavale pele. Wa mana tua. O lo ye inizio la tino lo vala ma fa ka cavale version sim ba con ngi. Ale o mai finance ka mai ko so cavale. Ale o so la sa mo ning fa ka wela o stadia. O la fotuanga o lau mata fa yo ye ta una fai. Fa mautino le o sia ki mana le me. Ki dio me. Malisi vainga. Ia fa mauti non le o kanga kale ke fa ko merkava o ia le o nei wa o le sida vai ngala ko fa selo o fe merkava fa varia fa ka o mangir ka vale ai vidi merkava ke o merkava o la ka vale nga pe o fa ta o mai ta vale alu kanga ka sa mo pepo e fa ma o ownership ano le nga o fa ta o ta vale ai alu kanga ka le vidi ranga wo e ona sa o ta vale o fa ri poki o lo mtanga lu nga le do ngale o la ka vale ala mo mingi dia le faafe luafe to luafe o na winga fai ia mai ai ala nga luenga malau su enga fa mauti no le ai o kilia vai nga umma le tavali ai etili fa ta winga tavali a fai ke le mauti no le i ke la vai ke le i so silfi sa ve mal fa funga le tunu e se fe ia ke o mo ia i sistem fu le ka kon kala ki ka ko farkavali e pe se fe fa ta umaina PCF foi lo fata o mai ile trade me. PCF ia wai o afo a inga mongia soli. O kau poi foi mar fa kau mo ka vale a. Ora o sei fanga. O no vinga. E te tau una fai ele le la e ngam fa mau tino le. Mo mua ele o se ta vale ngo ile ta vale le e te fata wina. Te le o isi ta vale e mai mo mar pelipia. Pa kengi ia i ka. O le si vanga ta ua fai insurance o ta vale. O lo to tele la tunu o lo mafatia ile temi nei ile tele temi la beve ia la tu tavani ai lo kava ingela ile insurance o lo na winga e te tau na fai le vai ngale pui ai o ile vai ia malo ainga mai ile kelo ku pe e feo lo le vai nga foi ile so ile skanga ko la ka vale wai ai stanga ta lo lofa e ma fai na fai la ko insurance ngai le la vera ka vale le skanga ka ia ke oi ai le so insurance le third party insurance tele ia la le afianga oi wa le si bele ta o tele le mo le tu te mal meta fa yo tana tele vala tu i tele te fa la no ina foi le fa ta vale bela o fa ta vale ile te mile au mai ai le ta vale fa fu mal lo to e taulan foi le insurance na be na le fitu asus fu fasu temporary insurance or tavale ona tau loli tu allo o e fai fale le lo insurance alanga o tatu o tu e tu sa ia lava ngele insurance or tavale bale insurance or le life e mo musu e fai e vere o mai o ki au o le kai miri nge pe yo le mo makare o ki fai lo insure fai lo insure o le vainga pito sili na ona tau o le siva e ngale no te de o le policy le fingira ku ya o poi foi uma e ia le vai ngolo o faisi popole ai o mtanga luenga i mtanga luenga le ina yu tatu ainga malafa mautino ina le o songa le mu tatu ainga ngadia first hotel le vai ngafo le home invasion o ila to vo ia le tatu tele no ai o falu wa makanka de pediao fa mautino le le lo kaka ko fani ai tatu fa malama ai fai ko o me umana e me se la pa fe le ta penal tatu ainga fai malanga ile weekend pe o fu sa mo si singafu a ka ye i vai ngara la fa ngama fa malanga si yaki lo inga usala Val bella va vera pu e la voli le la vali che baku e che la qua è mo de me che la qua fa fa fiela e mori caga come e le o se matafa io ntanga luenga le ko la sala male siaki mo mo tatu official leo siaki lo official fam sinonga
a fai ke si la fia o le iai sau case I lumo le whamasino siaki po a fia le aso le koe kula iai mana tua e kukusa le kusi sai e mai ia te oe le tangata soli tu la fono le ki kuru whamasino ma le kusi sai e au mai I le mori mau ua le aluaku le whamasino a fai ke mori mau o la whautuanga tala noa I le no iepe mwhain koe kolo le whamasino o oele I lea malanga a fai ke si la fia o oele te sai tia I le tu la fono I ni isi le nei siaki o a fele si aso le whamasino nge e ruaku I lo ma fo fau o le vai aso fau ai le lo o kai au e ke ruaku e tau fi mei oelea e le malai vale pe o le na foi e ke sao I Samoa ai fai le whamasino nga e le sao e ke sao mai Samoa Sao a loko mo. ai sao a ula Ai o le si me ta ule na e ko na malama fo ile tu facility lo ia. Nei foi no foi se meu style sanga ta o le bail variation. Sa o le mel na ta o malo ia I lumol fams. No ngai lo le ia ele judge. Ta o maliu e alu ta maliu o lon ta ma po lon tina. Ai foi fo ele lo ia le guarantee to fo I mai fo na tolo ila io le tembe fa il famsi e ta hua vai ngale ai mo ila to o ta pena fo e fai malanga I Samoa vai mo vai o ni so ila to o sala o ta vali o lenga maua a fa pele o ia a ngisi kanga a le sau le lo ta vali la lo no tsuafa la to tele o ilo fa kwa ke ia ra kun mle vali le e lua feli misera pe a feli misera le sala le wa le wo o lu mal fam sinonga o lo no winga e ta ua le fai mo o la sia ke fa mautino ma singa li ma mingu ke alo lu mo official le na dilo sia ke fa mautino e lo sai ti lo swafa wa a fa pe ka fa ka a fa pe ne le ka pe nga ke alo po la selu lo ve so fo a watu ni mtanga luenga lo fa pe lo ku sai le e ma fai ona usu ta ya o ila il fam sinonga il ta ya o la stona ki lia lo swa ma ku mai lo mtanga luenga lo le sia so ya tu la il fam sinonga lo la vainga e ma fai na talo sanga wa o ke lu sa mo la so e ma fai ko lo ku sia de si masina fai ngo fir vainga na lo la ku e alu e ma wo mai ma lo pasis misi na malanga lo ngo winga ka ko la lo ko fo imena I de fali ya e ve fo ni tu la e va tu fo fa man yanga mo fo lo fo ila to le lo ta pena fai malanga tu I tutotas bonus full fato sanga ole mai ya ole tu monte amu ia sunga Erika fo le pa tu le la talo fai lo no va tu ia vai no wa matua te le to el watu e to e minkol ma eva I le tupulanga telefola e ko fo I mai ma ia awa fo I le to e fala talata tele e o awa o le mele na o e o le swinga tele ala wo ye o le wori uma la we wa o wa fo nga wenga uma e te le to e tau shout you ai la tu na lo no fo ama o e kasi ala fangu vo le lo se fa ka ko la ke mi o mai au fa mo ni le tu e fa nga malanga wa le malanga I Samoa advance fo to e mana fo fa mo ni ai male ono fo sama talo fa ia fa mo ni le tu e fa nga malanga I ta tu ai fa ma sui mo lo la sa ro I vo ku e ta ua va nga le ono to tenor tatu tunu wo lusi ku pe pa sisi lusi de fa ka wa ko le nga fai fo I mai Samoa o fa fita u ni fo na ai se o le fai o si aki la iki em fai ngofi ai fa sa ina ile tenela telo fa fita u li manisi o vai nga no ta fe o ntanga no nga le o belda le wala le to fe o ais awana lo punga le vale le tu watu lo tu sfola o e mo mai le alert mai he's a con man que le o con man eu quero ole vou coi fio seman vai eu pipa que ya sekia caus ia mana tua ka ku mela masangi ai ri fa wina tato por kala mo tato tunu or kas ele sa ya fa mun or tato numero le or ka ko office fo le tan telefoni
e te lipo tia e se whaarula whafose i o lo tupu te minei. O le tasi o lima, ua moni mawina le atunu, ma o te whaaftai nisi o le atunu na walau mai a stadi al vai asona nei. E nisi o vai ngai fia tala no, ma fia lipo tia na tanga alwe ngā leo. E ma whaina wha o ngā i lunga le upenga ta whailangi le tasi o lima lea. Pia po lunga whara tato telefoni, e leo se whaula whafose i la vai ngai. O le olua tasi va tasi o walu Faiva. Po le arpisi, tali al vala o le atunu. O le ase vaenga i fia mana mia le fsosani a le whatau waa i vaenga o le tū la fono malawa i ate tau. Ia, e maua lea so staimi lava, e wha maruru watu. Nanga i kei mea vidi mai i o lau fise maro longa. Po la whai si pisi. Lea mea vidi so a kwai Eric Patu iau. Ia, i nanga lau. O wari e whai era o... Nei se mea la e nei fonu fina ngaro ari mseo mangu. Ia, manu ia lango le uso pele i tiao. Ia manuia, ia o tala o suanga le vai. Nā rira. Tali e ae whamuria atu le tua i le aso soifua. Ae wai ato tonu ai le so mumbo uni le malanga i. Kakaraki le whailonga i no le ono school fata usanga. Ia, manuia li le whainga malanga Eric. Ae le ngata leo, listen to mera fi ave atu. O le helpline, so se whawhita hauli. I tonu le ainga. O valu se lau, ono tasi ono. Ono valu se lau, ono tasi ono. Luia te leo, whaiva luia sa pati, ia me se fōi, ia le whai unga le neves. Ia, whamunia le tua tātou tino. O whanga whai ura newa ia se whea mga luenga. Whamunia le tua tātou mana Pasifika o la sta alonga la soa tai au. Mora tātou tino o la whai malanga atu tātou malai. No whapa, ia, vai di saunga le mua o lau tele. O whani tang fia laba malos. O nisi fo yo vaenga o whako ves. Ai e mawara tātou tunu se weekend fia manuia, saunga le mu, mana fi le mu le lofo le tua. Whamanga lofo le ona. Tātou tue whela ele vesa fo. Soifua mai manuia. Soifua mai manuia. Ia le da, tāwalu ngatu, ia le whapoponga le pora kalambe, o oi ma le tūlafono, ia ma le fionga le li malo le malo. Sergeant, tumaruvao siki asiu te o matavu. Ia manuia tele i au Faiva. Tātou wheiroa i le vai asa fau teitai atu el soifua tātou wole malolonga foi mai whauau le ngā Gagaifo Faiva malei atou sa whea te le nei as whareile. In this update, Customs will be sending staff on 4 new international postings to combat transnational drug trading. The department's getting $70.7 million from next week's budget, which will go into protecting the border, upgrading gear and tech and training. Another $10.8 million will help with setting up staff in the Pacific, South America, Middle East and Europe. Minister Casey Costello says that's on top of 11 staff already working offshore. New international funding will build on success Customs achieves from its people and posts around the world and its relationships with other countries and agencies. A pair of new ambulance hubs are in Auckland's future, funded by $35 million over 4 years from next week's budget. The allocation will also be used to increase support for communications centre staff, enable extra patient welfare checks and go into setting up electronic patient records. Deputy Chief Executive Dan Ows says Auckland's response times are the slowest in the country. He says the new hubs will help. It enables us, if we have a very sick patient and the ambulance needs extensive clean-up and restocking, to drop that off in the facility and get back out on the road. The charities regulator is being asked to investigate RSA poppy donations. The Herald last week revealed Christchurch's Papanui RSA owed more than $300,000 to its welfare trust after relying on donations to support its failing bar. Jordan Dunn has more. No Duff Veteran Support Group co-founder Aaron Wood has filed a complaint with Charity Services in a personal capacity. He wants it to investigate Papanui's situation and whether a national system-wide audit is needed. Wood says his complaint is in the interest of veterans who are the intended and legal beneficiaries of Poppy Trust funds. And that's news. In sport, the second-place Chiefs are expecting 1NZ Stadium to be at finals fever pitch come 7:05 tonight when they visit the fourth-placed Crusaders. It's a rematch of last year's Super Rugby Pacific final.
Chiefs assistant coach Marty Burke feels the Canterbury Cauldron will be rocking. We know it's going to have that finals fully feel. We know that they're creating a bit of a fortress there for themselves, and that it's becoming a hard place for teams to go and win. But these are the games our boys want to play. The new International Olympic Committee President, Kirsty Coventry, has addressed the criteria Russian athletes will have to meet to fully compete at the 2028 Games in Los Angeles. She says what the athletes themselves stand for matters most. That is sport. Tasilima I Watolu Amo. Radio Samoa. Teine la lele, malanga tune ileva alele. Taimi umalava utemiti, iawela upele sili. Aole ne wale ayo se isi. Oh oh oh, la upele moni. Eiti ole fili eita si ole fama oni. Esu ia lava ole olanga. Telefo yo uta usanga. To ema langa foi ilu America. Ele ngata ile suile va ai sui fo I folinga. Awane inalo mai hamo. To e fo I mai ise aso. Malanga aune ya kilani to eva ai au. Oh oh oh, la upele moni. Eiti ole fili ai tasi le fama oni. Pipa pipa pipa. Pipa pipa pipo. Pipa pipa ba pipa pa. Pipa pipa pipa. Zoom zoom. Pa pipa pipo. Zoom. Pipa 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 ba pipa pa. Oh oh oh, la upele moni. Eiti ole fili ai tasi le fama oni. Fangala
piti Fatalo fatu le mamalo le vasenga la mama e pupula ile ngita wa inga abise eba e pengi wa amakale su inga ole vase akosole fa asa omele pena kasi ikabili bile wasela uwa bebela kasi luo populupu ba iba inga fai kaule fa akele ya luma ovale sela ili sishamo inga ile ngumelo apa o kasi ka uwa salamo fule malo longa la kapi ile pose inga ba mo amole malo longa fa kapiki wasiki pipili yoka e malo ole ato e fa fa wa italo e ole si ele leile a anno i ole ile o so ile ma alili o ufu siba ai beautiful what it's all the time ni fa fanga va yen fanga it's a might la nga asa ole fa la ole longo ole tau longo a e I o fanga la mono pisa TV e caro ole bro Fatalo fatu ile fast full minute muri o le tatou por kalame o le Gagaifo Faiva I le dei fo ia sferoile wa tawalunga iai Faiva o Samoa tu taula fo I tiute mga luenga sa whenga iai le neiva ia so atoa o mori atu le nganga whaftai I o tau Faiva manaia ia o ho whea lava o totofi iai le tangata malana ia ma lole o nasai ma lo fo I le whatotoa I le whatautenga o tau tiute ma sani ai. O Faiva o le ngā te whale, o Faiva fo'i o le wātetea. Ia a o Faiva fo'i o le tua vao ma le tua sivi. I o tātou tangata I Samoa. Leia tunuu ia o ala usu ma la seu Samoa. I o fisa, o whale whai ngā ruenga. Tā ngā ruenga le malo, tā ngā ruenga pisinisi tū maoti. Ia, a watu foila o wha malo ma le whaaftai. I nisi o tātou a inga Samoa. Ioi, tō tele o tātou a inga Samoa. Whai e lava a lātou a tinae. O whale ainga, o whale sui sui, o whale whatawai me tau lima. Ia maisi lava au danga o lo whatino. Ai maisi lava e le whafonga tau mawha le atunu. Watu ele wha malo I nisi o a inga pio le a inga leo le ulutoa and sons. Le vau polo mo le vau polo mo I latu uma le to wha ia mta wha sani ia mta wha ia awata te mafuta ma masani uma I le nei fo I ai ngali ia ma le latu fo I au danga ele to I tau wha matala ia Samoa ia whatalo whatu fo I le to wha ia lapa matamua le atio ma le whaletua ia Evelina ma le latu fo I au whainga ruenga to tele
o loo ngā sesea le tele o tau mawhai le Evelina's Polynesian Food, le Tui Samoa Convention Center, Bakery, Barbecue and Takeaway, le fionga i le tolomea le whaletua masanga, ia po le fionga fo i a Samoa, ia e maise fo i le whaletua, ia Liz, ia ma le au whainga luenga atoa le te maitai, o mona ia whapea fo i le uso ia ni whae ma auto umalama. A malo ia le ngā lue, malo fo i le tau atai. Ia mauto Faiva. Ona o boi leo o le whatalofa i le tina matua. I le tina ia te mukisa ma le tama ia whaitutoa. I nai le pitonu o Tara i Clover Park. Ia whapea fo i le whanau le uso ia Wenzel. Ia whapea fo i le tamaitai o Debbie ia whapea fo i le atali i a Johnny whamoe ia lo manuia fo le ia fiafi ma le whaafonga tāpua i bai i le au nanga ma le tautua a le siu fonga o Samoa. Ia maise le por kalambe le ngā Gagaifo Faiva ma le i a tau o Savea i le nei fo i aso for Brady. Whaftai tuai i le tātou major sponsor. Le whare mai o le Pacific Specialist Health Care, le tasi i fiti i tonu o Nandi, le whare mai mō kānisa. Me o ngase o tonga fitinga o le cancer patients, oncologist. Ia malesi whare mai suva, whapitoa lava, mō ta o tonga ma tonga fitinga o le ngase o le fatu. O le atu le whambalo le purenga, maise le sunga le lifo, mai Parvish Kumam. Pea fo'i le fionga ia atoa mawhua i upolu tai akui, ia male tua fine. Christine finau le i ataua. Nisi o tama whanau le atunu o le loto lotoi ai tonu i. I whale mai matautia nei tonu o le malofiti. Ua tala whianga iai, i le lata atu i Samoa. Nai lo o le ave o le tō tele o i tātou i intia, i le mamau tele. Ia ai o le fufuanga le malo whaaftai i le amana ia o tautua a halo matama whanau o Samoa. Ia ma le Pasifiko o lata atu i lau whanua me ele o le tātou o tunu. O maila u talanoa i le aso ananafi, ia male mata upo o lau walunga pea i le teimi le nei, o lea, le lakapi a Samoa. Lakapi Samoa saga. Nale wingo le melena. De vevesi lea na whailei a o mai moa, mamata mata, ma whaafonga Samoa, i le lalolagi a toa. Aisea, e fiu rava. E toe nā le tamai moa e io lava. Nanga lea ua whaafonga atu Samoa. Walia e ane ilunga masu eni ane ilunga. Le tele o mafua anga. Ua whaale tonu ai le whaalapu putonga male i tu tino le ta'longa la kapi i tu tonu o le tunu ai maise le au male ta'longa i pele i loto o banganga o Samoa. E fiu foi lai to e whaau fufi wha manungase. Ina ia nā tia i whatua vai, mea o tutupu. There is no way that you can iron this out now, or even to hide all this that was happening behind the closed doors with the directors and the board of Lakapi Samoa. A mata mai lava I le sa se ai le tofinga tai fono le pelestene I le tele o tausanga o mawai o ia fo I sa avea ma pale mia o le atunu. La le mele ua mai tau I Samoa. Na mata o tau whiololo ma le lei na ua mai le paenga ma le fola sanga le fionga le li pale mia. O le au tū lava ia lave ai. Le lakapi a Samoa ua o iai tu langa fa le tonu ma le mata ngā ma le fia toe fa tua ina e tangata o le atunu
lana manu Samoa e pele i le loto, ma le lakapi le ta'alonga e pele i le loto. Ia, o ala me tau na whai. Te tau ona toi a uli le lei, ma toi pae le lei, ma toi whatulanga le lei. O ala me tau ona whai e sui ai mea ia. Mua, toi whai ni teu te unga, i le whawai. We definitely need some amendments to the Constitution. Teu le whawai. Ina ia mawhai o na ngā lulu e whatasi ai. E mo ia sa loto matuto tasi le tātou la kapi a Samoa. Ai o la whawhiwhea la o na watu se tu o lalo ma tau wala atu se tala le malo. Ina ia mawhai ai o na whesoso di atu i whawhita uli o lo tu lai mai. O leo manatu. Tātou te o ai pēa i le tu la whono lea. E le ai. E le te tau o no ai whapea. E o la tuto o tasi, mo le aise me mo i se tupe. Le aise sponsor to e whatutua ina le au o le manu Samoa, ma le pūlenga o le au o le manu Samoa. Le fo i lau wa fisilingi ai. Pēna whape i o na taha pena li poti wha le tupe. I le tele o nei tau sanga ua tuanai. A o le tele i o teibi sa su e ai tupe le atunuu. Su i le ula, ma lafua i atu i tau au o le pūlenga ai meise o le nganga moni ma le naunau ta inga. O ane i tupe e te tau o na maua se whaamrianga. Mo alo ma tama whanau o loo ta alo ma tau ave le fua a Samoa i le atu nuu. Isi atu nuu malaulangi atoa. E so e tupe lava Samoa i le tele o tau sanga. E wha ngā solo ai ta amilu sanga matula lata i le ipo laulangi. Sa tau whio lolo a wai maua maina i sponsors. Le whasoso ni atu fo i le atu nuu. Whai tau miliona. Ai e mai whale ata e o pū. Ma toi liki mai tua. E le lei o na tausi tamata a alo le atunu. Le anga totongi. Le lei le whaafsenga ina ma le whaatulanga ina. O whiutanga inga i kon kalate a tama. O tangata sili a io na maua lalo totongi. I tamata a alo uma o le Pasifika. Ma isi atunu o le lalolangi. Le lei tau mafa ma me no nofo ai. O alauni ma mea uma whapena. E mua whaamalia ina i la tau. O le pūlenga whapena fo i whaatonu sili ma teitai ma teitai whono. Ai whaatutua nai. The players were always second priority. Ia, a oi tau ina le tau. Dewa foi. Na leanga le tātou au ona. E tu wa i lava e tu le epa. E leanga whai a onga. E leanga tamata alo. Aia. Le ale treatments lea na whai i tātou whanau e tātou lava ia. E le. Ma leala le nā e tā ua i tele le whai o ni teu te unga le tu la fondo lea. Le tula fono whawai, ua manatu ai, e le ai seisi e mawhai o na a apatu i le malosi o le tula fono ua whawai ai matuto tasi le laka pi Samoa. It shouldn't be like that. E mafua se asetala. Oi, o le au tau tā la. La au te tele pui ai le tuto tasi. E le mawhai ai ona a apatu le malo i tutono. A o ai tau te whatuatua i ai, pe a le ai ni sponsor se su e mai ni tupe. Ua na o le malo, the main supply of resources and finance. Na, le malo le na, tau wala atu le sifa le nale.
Samoa International Finance Authority. Faitau miliona ma miliona tupe e alo lo fatu ai. Ma foa I atu ele malo. I lea tausanga ma lea tausanga. Ai countries that donate money because they have faith and enjoy the style of Samoan rugby. The open flair of our style of rugby is unique on the world stage. It is entertaining. Is it thrilling? And lovingly admired by many millions and millions of fans around the world. Aya, toi pua le va o tia ia tia. Tātou tāngano fi lava I tātou mawha o matia. Le kauria ma le ola tautua. A wale le leile penitala ma le mawhauwhau o lesi tama. O lesi tama ua tuu iai le mea lofa. Togi iai le polo la kapima ta mo e masai step ma watu ai lava sikoa. Wa mai moa iai le atunu o le lalolangi. Ma watu ai. E saidi kong kalate. Mana tua lesi vai teimi ele I mamau atu nei. Lea na vevesi ai nei a wau le mawhai o na alu le tua le na e masani o na umaloa. Le ipo le lalolangi. O na wha ngā solo leo le tua le na to the southern hemisphere. To the northern hemisphere. O I. E sa ili ai kon kalate a tamata alo. A walen mwhai o na alu. Fumfa le mea. Le se tupe. A le hae pepese hae le teimile nei whamea leo se tupe ale malo. Whaingofia I ona tanga otu le malo. Wha tupe a tō le mea. A la lea. O ngā yoinga fo I ale malo. Wa lo lofa mai e isi atunu le IRB fatasi ai ma Australia. Fund mai le 5 miliona. Mo le 5 tausanga. E fia mata pea Australia. Ile tu ai ngā ta alo le ta alo ai Samoa I lana la kapi. The entertaining, open flair, and this kind of rugby style. Ea, tele foi le sau. O alo matama whana wa Samoa. I le tale nia I le talonga la kapi. Wa whai o lātou sau I matau I te tonu al wala pi. Le o peleki le nane. Wales nale ma aia lani. E o lava I enge lani. Toi titi le aise au tele le atunu. E o le liona. A pele tani a tele. Le au fili le nai fili mai ai. Tangata matautia. Mai ai ne lani, welese, skotilani. Ia wha pena fōi. Le malo tele o Peletania. Te wawa ailai. O anisi suinga e tau na whai I le mea lea. O tau uma whai pule ma le au whai polo kiki o lo iai te tonu o le li o leo le lakapi Samoa o ese. Mali li e ia. Step down and stay away from lakapi Samoa. Go to Parliament where your calling is much more important and make it a priority. Stay as a member of Parliament until your tenure is finished. Pe au whalonga kore I fusi ati. Oh, ia lele. Ia, o la tātou wō. E whatalofa I le tātou malo. I le taimile nei, o le sui le nā, o le tātou whaleta vale, o le Henderson Cars. Ia, whatalofa atu I le tātou malo whalorungia. Ia, e maise fo I o le whainga paanga le nei a le Radio Samoa. Ia, ma le Henderson Cars ua tele tausanga. Tālu o na tātou whaipoipo. I le
whainga pa anga ua loa ma ua whapena o na tautu e nai le atunu ma whawhaingo fia ai ia le tūlanga o le whaatawina o se tavale mō le ainga. Ia, o le nganga whaalalo, whaatalo whaatuai i le sui o le tātou Henderson Cars, ia, ma ia le ia, o le ua whaatasi mai, i le arau wha mai, le amalolo mai ia le sunga i le tamaita i mai Henderson Cars, a le ua whaatasi mai, ia le uso, wātu o na taulangi ma malu, le fionga i le o le whaiwhāto anga matua, le na tau nuu mai i le tātou container talo mai Samoa. Le fionga salama matua, malo le onsa i le neiva yaso, ia me se fo i tiute ma Faiva, sa whianga iai i le so, talofa lava a fio baia. Ia, talofa le ataua, talofa tfo i le malu le tunu, o lo whafonga mai ta whaifia, whawhiloa i atu le malu lau whainga ruenga, tato Radio Samoa. Ia, malo level tsai fua. Whawtai le tua, o lo o wawai atu, ma whanongolongo atu foi. O lo malansi lo si fonga e le salumi ai le tūlanga o le anga le lei o le tātou tapau sili le langi lo si fua tautua. Na mai le nei vai aso, ai mai se fo i le tātou wanga i atu nisi fua fuanga o le whai unga le vai aso nei? Ia, vi ia pele anga leo le tua. O le mo le malo si al farma. Faina to e patau no ule si tato fatau ngata lo le hawala so tai au. Malo vaftai. Ia, saundo i le tulanga wa. Ia i le fa mo mo tatou, ia manai talo o totoe. Ia, o lo ia i le te milene. Ia, vaftai le atau. Ia e to lai titi lava le talo le totoe. Masalo e o toi a tai au le te muli muli. Ia ai o le la whaatau le talo luma le sab. Tai au, mai le fitu tai au nei le afa le tolu le uli. Ia su watu le malu le atunu. Ia ai alu pe tatu special la sabea. 2 for 50, 3 for 60. Ia cash only whaamal mole le malu le atunu. Ia se update atu na sabea. Malo vaftai, luma lao le sab pe o na tatu iai la vai aso o tuana iatu. Tu sa o luma na o le fale o loa fo lea lea olo o iai o le mauta Samoa ia sa matango fie lava ia le tulanga sa ia lava ia so ma se o le taua o le anga lime o le tua i le matango fie o le talo le tau i le ise timu na pa uai sala o e whapena sa o le lei i o ie whaftai atu fo i le sab i le kato se oriana i le fionga fo ia tofilau le nguai ia ma le fionga ia au mua ona fo i o mawhai ona sponsor tato talo e mai sinai marketi au ilunga lato whaloloa le lai to e whaftai atu fo i le sab se oriana gift shop ia mo lato fo i au unanga ia le ngatai lea o tato so o tau au mapa anga patasi o walu mana i o Samoa ia le lai sina to e update atu ia look forward tato whelai tai out bule lo whaleli Malo whaftai tele lau fionga i le whaiwhatoanga ia me se voi mori atu le whamalo i na i o walo ia o le soani malosi lea ua e 5 tau matau iai ia o le usafo ia la taua ia maisi to tele o i la tau ia mas o le Akata's dessert o le tamo tau i iris keke pua la ua ma lepa ia ma le whanau ia ma le tele fo i le whaausi ia o le esi ma le whaausi talo ia maisi lava fo i tau mafa o le asilisila ma mai mo ia i le atu no pe anga i atu e whatau le talo ia ma whatau e malau breakfast malau lunch na ia ele ngatai lea o le vai o le ola e mo fui tai o le vai o le ola na li la a wa fui mo le soifo malo loina o le malu le tunu whaftai ia le da o mo o rau tō whafonga tu fo iai ia o mo ai fo i male tātou vai o le ola i le le a tau sa vea malona au wai ngai au ngā tele mo le tele o ngase o le tau marulu e o lo tau sisila mai lau fo i bai lava Samoa o mo le fulu ma isi fo i ngase o le tale i a whapea fo i le tafe o le isu o le ti ngā o mata o le tau le lagona o se mea
Ale vai o le ola. Ia le nā e mo tae au malau. Pepa talo, le special le nā ale atou sa vea ma le Faiva anga. E lua pepa talo i le 5 tala a e tolu pepa talo i le ono sefulu tala. Ia, upu muli mai lau fionga i le whatoanga. Salama tua. Ia, whawhetai savea, ia whamalulu atu wawe muta le tātalanonga. Ona le whatoa utau nuu mai le e New Zealand. E piki foi le uta whamoli mai Samoa. Le uta le SAP, a wā foi o loa lato, ia o le whaunganga la wao nei ta mai to mai ma le company. Ia mwhai ana mai tua tato o loa, ia lea la, o te toi whawhetai le Radio Samoa, ia whawhetai lo fionga. Ia me se foi le whawanoina o tātaimi. Ia mata sponsors, ia manuia le fiafi malo pokalame, ia manuia Samoa, ia pule lofa le li I tato whelua I steime lumatai au, ia soi foi ia, sabia? Whaftai tele lava sala, matua, o le tātou whelua I le asoa tai au, ia e wha soi foi ia mo le temine. Ia, soi foi ia. Ia le nā Samoa, momori atu le nganga whaftai tele lava mai le ta ele o le whatu ma le nganga. Ona o loutou wanga le lei I le tātou container leo tolu vai aso talu na whata wina nei, ia sausa o lava mai Samoa. E fu o fa ele leanga anai o tātou au whai whātu anga. Au whai talo ria o na sa wele tātou container. Ona o le lango malosi amatanga wenga nei o le malo. Ia le tātou SRAS, ia whapea fo I ma le tātou MAF, po le Ministry of Agriculture. Ia whatasi ai ma le lango mai, ma le malosi ato o toa, ma le talitonunga. Ma le whātu tuanga o le tātou oli I pārimia. Le sunga ia honorable laulia le mari atoa. Ia o le atau nuu le lei I 5 o tangata le lei directed to the Samoan people here in Auckland. E whaftai atuai Samoa. I isi mamalu o Samoa e malanga mau mai toko roa, Hamiltone, nisi mai Helensville. Ia ma le tō tele e o mai le loi I Rotorua lena sa wilisi whātau ngā talo. O kai talo whai. Ia, o loutou wanga le lei le nā. Ia, mo loutou wālo lofa ia Samoa. Ia, o longo pui ali I le atunu, wā fio mai. Whawhitai I whai whi au mā lātou e kāle sia. Ia, e mai se fōi. O le pūlenga mamalu ali I mwhai pūle e ona. Ia, ele, sa wele talo lea. E whiwhiloi mai lava le talo I le atunu wātoa. O le talo mai le atu whangaloa. Na wa au fonti o talo mai le matamatangi le atu ale pata ia fa pena talo mai o I tu malo lo to fanga ia ma fa pena fo I vavau ma samus ai ele ngata lai le na o le fa solo mai le I le tele o le atu fale alili tele le talo mai le atu fale alili ia fa pe fo ia le anga I mai si umu fa solo mai ai le atu sa fata se ia pa ia fo ia mata utu ma le atu le fanga si o lava I ngā Gagaifo le vau. Oka. Apena fo le botu tele I sa la fai. Ai talo matango fia na sa u fo I sa mata uma. O fale se la o sa mata uma fale la tai. Ia. Ai tele fo I talo mana ia la sa u I le tatou ainga le tai. Manono uta. Whaftai atuai le atunu u le hawhio mai. Ia, mamaua le nganga efesoso ni ai lo tātou malo. Ai maise o tātou o tupe I mau. E alu sa o lava. I tanga a tātou whai whātoanga. No middle man I. Ia, whaftai pule ona I sa la whai. Le au whai whātoanga u malava. Watu le wha malo maloutou. Molo tau o no sai maloto te tele. Wawa ailai le mele da whai nei. Wale ngata I le anga I mai o le tele o le talo. Ai, e re I titi ifo le to a wha se lau, 5 se lau tangata na o ane e wavalu, mawhisi, mawha le talo. A o le isi vaenga to I tito a mau le to a awhi. Lena mau ai ngā luenga. Ilea, wha pepa ina, tu pepa ina o talo. Io, wha te tele lava, I le fuafuanga le malo. O whela o sa woine I le mātitiva o lale e maua ngā luenga tangata. I le Samoa Export Authority.
Ia lea fo I nau whaalango tu lava, o tala noa mai I le meo le mativa o Samoa, o le ise tupe. E whai ai atina ia e mase, o le oka ina o fuala au, ma le wha le leia, o le mauta ngase. O nei tangata, au te matua I o uofo, I le pepe o talinga, ma le ai o ni whai ai, tu lau whaafonga le tunu. I le tau mawhai pea, e ufi, wha manu ngase, mea tolu ma le wha maoni, e winga I le lei o le tamau a inga o Samoa. Awai e mumusu, la tau te wha longo I le mātala noanga ma le fionga, I le tei fono, o le nupi wha, le wha putu ngā tupe a le atunu, le nupi wha. Nā le sau noanga, a le tau tai o tua sivi, tanga loa Eddie Wilson, nupi wha with its assets and cash flow is close to $2 billion. 2 biliona. Ese le nā iana aseta, mana I mea lava tau tupe. Ai ale ACC. Se vavai. Mata ngā ruenga ta itasi ale malo. Lo whaile la tau sao I matau I lea kuata, ma lea kuata. Te le paketi leo le alo I ai le malo e whasoa. I le asolua o le vai asofou. Nā fo I e pepese. Ma whetangi si mai ma whaaleanga le malo. Ina ua tapuni le loto tau mawhai. Ma le isi a onga. Nā le me utup. Nā le wa uma na wha tanga e le malo. Ma wha vanga le lua se lau wafe. E ave le loto tau mawhai. Ma le sifo ia onga. O ia imana onga tu mau I latu. O tala noa tangata nei. Ma le malama I me e whai atu. E whauringa mai ai. O tangata ni tau na o lea onga lea ole. O le loto tau mawhai. Se I whaala I o lātou mawhau e tilo I mea moni e tutupu. O lo o whaari atu e le malo e tau wala mai I lātou nei. Ua tō fia o sui o tei whono o whaululunga o matanga luenga. A lea mai a lau mai le mātitiva. Ma le lea o se tupe a le malo. Alala me utou ai muri moa ai wātu le whaafonga le tunu. Ua le kengi sa o le nai tau le whaingoa I utou. O le kengi a le au whai fake news. Ma le au whai tala pepelo. Ma le au ai muri moa. Wālanga o utou wana. Na utou o mai au mai le tala mata ngā. I luma o le atunu. Wo whiwa I wale idi tala I whaia I le malo. O mai loa, au mai loa malamuri o le moa wātu le whaafonga mai o le atunu. That's how raw you brought this issue to the forefront. And that's exactly how I am returning those words to you. Wafo I tō te le whai a ia. Wale loa ai whātu langa. Malo tō si la fia le lei, ele au mai e le malo, ele so na tiute ma se matafa yoi leo le malo, o le au mai o ni muli boa, ma ni muli pipima. O mea nā le au whai pisinisi, ma le au whai o loa e whai. Te ofo le tō le ma siasi ai nei mea o lo whai. Nā o lo tō o e lango le mea le nale, le laka pi Samoa ua malepe ma masofa. A o le nganga o le teitai o le malo, ia lavea I mai Samoa. Ka nana, o tau whai mai ne ye pelo lauli mo tau o mai tau pelo lauli. A o nganguanga, pangu lauli. And he speaks English beautifully, sensibly. Nale whanau mai I miliona I le aisia lauli. Ia la va fea la no to fia le natala. O ne tilo le lakapile na le Samoa ma sofa. Ona oi, o tau te o mai tau fia se ei le lopo ani tau ngā ruenga mani fi au. O lo whaia I tutonu I le melea. O le swinga la ma le teu ngā te tau le iai le whawai. All parliamentarians and members of parliament that are sitting
And the board of Samoa Lakapi, get out. Fafu mo le mafala. Sui le whaavai lea. Le whaavai lea o lai tau tutu iai. The same template that is used by selecting leaders and members within the caucus to lead the HRPP caucus, and now they don't want to get out from it. And that's why the HRPP's leadership is in question. Mamana na o ai tangata HRPP ala tau i ese. Whapena fo le mana o ngā la lea. O iai nei sui te le HRPP, sui ma te tai, mai la tau lo se e tonu i. I le Lakapi Samoa. How many days, years, months? Fia tau sanga o pese atuai. Lea ua māloa ai lau whinaunga. Ia, māloa lau whinaunga i le pressure na watu. Ia tu le epa. Wha mā vai. Ia, wha mā vai. Mai o le pressure fo le nai a watu lava ma watu lava. Pea lava, pea lava, pea. Ia tau umale na alo se e tonu. Tō tasi ala le pressure lea. O lo avatu fo ia tu le epa malana vaenga lea le. Te ta ingo le HRPP o ese ia. Ile se na, ile na o se HRPP na oto. Na ye umao matou matua ma i matou nei. E na ua vava aisa mo i le tūlanga. Mata ngā uo o iai ma le pule pule tutu. Ma le one man gang. Le mea na uo o iai. Mai e le tu utala tiu loa ina e le atua. Ma tu la fua i Samoa i lima o ni tangata whapea. La leo. Sui le whainga malo. Malo ai fo i lala whinaunga. Ion. Le lala tātou mai Lakapi. Le foi lau vavai atu ei ma le au whaangutungutu lua le i tonu ina walu ese loa le pāle bia i la soa nafi. Whalongotu o wasui le taun. Whe mai isi tangata. Tātou o e whaale lei ma tau mwhai e whaile mea le na oile malo. Ai toi mimilo fo i mawhauwhongo isi tangata whe mai. Tātou o le whaamsinonga. E lo i ai le malo. Ma le mea le ma na oile malo ina ia sui le whaavai ma ia toi ai seisi uniform. Eo mana o le malo se teisi uniform. O la e tū le malo. Ina ia wha le lei le uni tuai lea. Masui lo na whaavai. Ma kiki e se tangata ia e o lo iai tonu. O le au whai poro kiki. Masui whai pule o le pale mene. A sui whai pule ai. Sui whai pule o. HRPP. Nanga fo i leo wa treat as a political party de la Lakapi Samoa whapei o le HRPP malona whawai. Why? Power, play, and control was in there. E whiu alai wha mai e lea i o langa o le mea lea malea, o le mea le whawai lea malea, lea ai. Tau o ese mai ama le HRPP o tō pule le HRPP, sau le teitai i pule i le mea lea. Au mai ei ma o tau, e o mai i te tonu i e whaatumu le pū i mea ia. Tau te lea o vava ai mai i le atunu o lo o sila atu, ma mai tau atu i tau mea whai. Ia le na, o sa nua lava, ia le fionga, le tō whai, a fionga ma ta wheo, tō whai namulo ulu George Latu. Le ala ua pisa mai nei le sponsor. Whatoa oso mai nei le mea le leo le company insurance le Pacifica le whaululu ia namula ulu maisi tangata. Tangata fo i lava o vaenga whai lava ia lo latu tautua iai malalango iai. Ia la vanele na 3 miliona. La vanele na tama i 3 miliona. I tupe te tele ia sa lafo atu ma vatu ele atunu Fay Rich White.
Whawhetai o tau o mai male. Male nā spots. A leo sau no mata wheo. Nā le me tau te whara ve lave ai la ngā luenga pa whai o au o tō fia o le commercial director. Tō mai le ngā luenga i a te au se i whai. Ioi, whatu lau tala. Il teimi o kapiteni ma i le first 15 wala uli umai o mai le skopa. I le kolisi. Te lei vai o ta alo la kapi se si o la wali i nei. Ai le lei pe ana whaafitai o i tua i lato nuu. Ma tau ma whai mai au o lato wafio anga mai tu malo. Ioi, lai whalongo mai. Ioi. Mai le tai alo ai se tala i le mea lea. Langa i pele i te alu ta alonga. Ana o le alu fo ia u i Avanoa School Sipi ma tulang wapena. O te manu Samoa. Aina o lato fo i mata alo i le autele a le Universite, Brigham Young University, fili mai ai. I le autele na a le USA Eagle, autele a Amerika, ai le mawhai o na usau. Ona nai ai ia tuatua sa i le nawa i tau. I le tau mawhainga o le pepa malanga. Na vai lei. Mea nea lei na hosolo ino. I wawa ai atu i mata o tangata nei. A o fo ina tala noa mai pe o tangata. E mara malamba i sina mea o le ta'alonga lea. Ioi. Mea nea lei no fai atu. Whaanga uma lei lo tau masiasi mo ese. Taonga ese male la kapia le atunu, male ta'alonga e pele le atunu. Ioi. Awai le uma i lava lo utala no atu le mele nei se i o uma mata i tasi mo ese batu au tau foi o uso i a tau. A foi whafonga mai a whale o mawaenga. O te se mai o ta'alo i le second five le au siampini a vaiala o le kapiteni le nā o lo vai teimi. Le tō wha i a whale o mawaenga dikta fua. Nela nā leina whai atu. O ese ma le mea. Manongi le anga le laka pia le atunu i a te utou. So se teimi e ma vava mai i se ngutu se si tu lou le whaafonga Samoa. Nā le osolo whani. Ioi, osolo wita. Tele tala e whai a ua le aini ngā ioinga le lei e whai. Nā o whainga wha polokiki lava. Political affiliations over and over again and again. And just those selected few that are being rewarded. Aia. Valiano le whanaua le atunu. Kei masaisi o le atunu o tō e fia ia te uto ma le tō mele na e whai e ala le mea le ina nofo umi. Whalongo ia le atunu o le aua le atunu. Ta lepe le whaavai le nale. Tō e teu le lei. Yesterday was chaos when government meets Lakapi Samoa. It was embarrassing. Quite embarrassing, or even more than embarrassing. It was stupid and shameful. Ioi, nei masa mea, e se upu ia a watu ai, personal opinion, and freedom of choice to express my freedom, my personal opinion on this matter. I tau te loli. 99% of the country agrees with me. People in New Zealand and people in the Pacific and people because of the connection and the network I do and how people are commenting on my program. They absolutely agree with me. Totally. A whai la le fia se furu wafe. O tangata lo lato lango ina la finaunga lea fa ua toi tu watu iluma. Ne o tongi e tono mai maupena whape o le luki o le tongi e tongo mai
tui ma mea whai pelea se si lesi pito. E sau e lau tūn man lan moana se i tātou tā alo. Ai tui atu me i le whai pere i le tuli man mu. Ia le nā. Talo le suanga le vatele ina ia malama ai. To tell you how sad and disappointed I am. And I am here to represent the thousands and 10,000s and hundreds of thousands of Samoans telling the truth, telling you exactly what we feel and how we feel. And the only way to fix this is get out, move on. Oh, tatia me le talonga le atunu. Le maua se update e tu sai ma le whamsinonga sa wala wina le so o le awhionga le malu whaitu anga. Le uso pele Mau Hunt, ia malana pola kalame kota ma le whaleo. Ia, whamu moe, e maua se update i le aso tai au i le tātou tano awa. Whapena fo i le maua se whai unga po se update, a le aso, a o a fo i ai inga o le whamsinonga i le vāo o le tofa, ia siata le vai malai. Fale malu pio vauriko, ia maleungari i mai Sydney Australia, ia tole a foa, ma ainu u, le mauta o pi inga masatani. Le whamailia tua vai lua tusa so tātou manuia, after iatu se manu, ma ua se finagalo o le sunga ia sau, seu si ufanua, le mafuta ai ma le atunu, awane ngalo iatu oe, le aso a tai ao, sua le tātou lau. Mo moli ipu o le tai ao, tau mafa se awa e le whaafonga tā pua i a Samoa. Ia ai maise o le tātou talo Samoa mo le teimi muli. Tāle i tu lai fitu i le tai ao, ua ta tala le tātou maketi luma tonu o le mauta o Samoa i mangele. Tātou whelua ia i nā mawha tau sau tau mafa. Le malu o le tai ao, ia ma se whangu vai o le ola. Ia ai le maua ina, te maua i le. Le whionga e atuala, tau pa utino, malwhalitu e apeka, asfultolu Lappington Road, i o taro masani ei, i le atunu, ia whapena fo i le tātou tasi market. Ia mana tuala le pa u i le mauta Samoa tai au, me le whatau le tātou talo, a o le atou wā i rea ngā i atu i o tara, i atuala mapeka, ia whauau le nā, ia whapea fo i le tātou whale o loa. Le Island Food Market i Tonua Avondale, ma le Grand Market a le li o Wahid ma i lato i le tu i Sisifo. Patalo fatu le uso ya la ulu mose, ia ma le ainga li i le nei e fiafi, ia le fo o tau nu umai la uvai o leola o le a moli atu steimi. Patalo fa le sunga i le whawhengainga, Pastor Poe Pea, ia whapea fo i le nofo alu ma le ainga li i, ai maise o le Kalesia, Samoan Power Ministries, po le ngona nao le Kalesia mo le tapo inga. Ia e whafta, iatu o se teimi, ia o atu fo i lau oka o le vai o le ola, i se teimi o le awhiawhi. Nei, whatalofa whapitoa lava i le sunga le whawhiangainga. Pastor Fafo Aulalo, po le whatalinga fo i ale atu o ngie, ia ma le whaletua le no whaalo, ia male aingali. E maise o le Kalesia, o loo au auna matausi ai. Ia au yeise pese na ale tia maa. Wha mole e tate tāwalunga. Ia maise le pese foule na le o aso leanga, le toi aso leanga. Ma o so se pese ale tia maa e tāwalunga atu ai le nei a fiafi ma momo. Onga malofa anga mo auto uma, ta maamtina mātutua, le awhainga luenga tutofi, ai maise lunga o le api o fōlinga, o le tātou Facebook, male YouTube channel. Please share, like, and subscribe to our program. Tufal tātou program. Le atu sa vele nei, o tala nai winga i o tātou tangata le nei as wharele. Those are the stories about our people this Friday. So fua mo e manuia.